Karlitang Rahul Sinarapan Epechal City Ripia Mai Hinpen Kachiki Mopon Pedolo. Racharya Song Akimi Kipar Japon Jia Putak Perangkia Mai Kangni. Lakhahini Dolomara Bapuram Tok Biarong Ararapan Isi Birtakimi. Ingdeng cricket hom khai nok be Karlitang Rahul Singnar Karli Arni JACS Asong Kachikimo. Pinya da babirta long pen kado kavya phanta me adab ke mea kardom nang pazuriklo. Tang te pini adab babirta juitha. Kedamtang ningkan suri hini ra cricket hom jakhong ni phaithong ke presier ni hemprek article 244A aparman kache song pona hut helia mukecho Assam Raikom sai khia tum ke thengke chok pena jok apran kedamna Karlitang Rahul Sinarapan khenok bepu hokponsi alang liphat Karbianglong artist atum pen Arjan Dipu Rongchidon ITI wal mate arpongalong adapor phai malom Arjan hi ponsi selam pondo Son Sernikang Sampor Pai Trok Malom APHL City Ripia Maipu, Jai Kathar, Dun Maipu Bikram Hanse, Law Secretary Samson Teron, Anparta, Dhansiri Sisia Rua Maipu Mohan Singh Tokbi, Women Wing, Youth Wing, Klembang Pubang Piatum, Chetong Dunsi, Melur Kaipen, Chikimo Pon, Pedolo. Lasika Chikimo Pon Nangkok Aputak APHL Si Racharya Song Tiripia Maipu, Jai Kathar, Dun Maipu Bikram Hanse, Dhansiri Sisia Rua Maipu, Mohan Singh Tokbi Atumpen Lam Thek Nang Chipaklang Dunlo. Rahul Sinar ke mang pecun nang ma pecun nang Rahul Sinar ke mang pecun nang ma pecun nang no tanamaste no tanamaste no rest India pan law and order ka maintain India pan akam hotke anung pen ke ap long le police tu ahem sike che damlo la so ahem sike che dam la so si anung na tu men ke ap du la ke police pan la ke nep nangji punishment has tipi nangi dita hala bang so police pan no anta punishment tapi pelang hala bang so nang jok ron ka dan hut wa sonte non puan ta enemy tom han hotur dum han ke anung me sita apmi sita ron ka dan hutta ari chi rung tang lote parliament long long ni ke sita lada ka bangke la son kali hala bang so ni Rahul Sinar ahem sika che damlo sa anung na tu ben sika abdu la potsi ilitum la ke karbia tom han inglong la tom han ke lang un epensi hala bang so police tum la ke claim athik thete hala bang so police RSS ta thek bongo sena ta thek la posi ke ap la pen alang le tum pen haru suri hini ra cricket thomaning kan sila bangso agotona ke du suri hini ning kan pen bongo sena tum pulo Karbianglong West Karbianglong di Mahasau ke bongo bhumi pinchong de jipusi ala bill area minister herwa ari chulo la bangso 6 schedule 1995 aning kan si amendment ka selam la aprang ke governor phansi aja kong gipi ala pen governor aning ke hanga teng pen claim un pusi pu seta 1995 aning kan ASDC hot alang litum Assam government apan aja kong chi hodai det amendment selam si schedule amendment si la son si bi det anke non ke HAD minister hello ke thenai CM kali yong hele nang litum rada tum han pa chu bei se saka lage kali hala kitab chelang no ahok hema la si non ke ilitum adet Karbianglong West Karbianglong la pen di Mahasau ke bongo bhumi nang pinchong det la surreptitiously mane ka chong hu pen munit tum han pe klang klepin pen si non ke bongo bhumi pinchong det la Ilito maricho yung si bongo senalote adeta bongo bhumi pugente ilitum rong ka chukim son komanya terang sang ho yung si rong chukim lote terang rong pusi puji kente komanya ateron yung si rong chukim lote teron rong pusi puji kente non ke ilitum maricho ilitum hill area minister si bongo sena
la posi ilitum bongo bumi ilitum adet ke pincong dari non la soputak ilitum sedan nangi aja tum polo la bangso bongo senalam arju dak le pubadi ara nang litum arju dak le ante bongo sena ka pavideji bongo bumi ka pavideji penang litum claim dak lo ma claim dak de lang bonan anta ceng da ceng celang bo ilitum ke la posi ilitum non ceng nangji la pen la bangso karbiang long west karbiang long di mahasau ke ilitum cerai vek nai rahul senar amang ke tek long ateng ilitum cerai veksi ilitum autonomous state kali de separate state jethan links the handbrake রাহুল সিংনার মার্টার ডে আমি পালন কৰিছোঁ তেখেতে কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাওৰ কাৰণে অট'নমাছ ষ্টেট যিটো প্ৰভিজন আছে সেইটো কাৰণে তেওঁ ষ্টেট লাগে বুলি তেওঁ ডিমাণ্ড কৰিছিলে কিন্তু তেখেত যিটো ৰাহুল সিংনাৰ তেখেতে বহুত অট'নমাছ ষ্টেট কাৰণে যুঁজি আহিছিলে সেইটো কাৰণে আসাম গভৰ্ণমেণ্ট আৰু আসাম পুলিচে তেওঁক হত্যা কৰিছিলে যেতিয়া অট'নমাছ ষ্টেট যেতিয়া আন্দোলন কৰি আছিলে কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ অফিচৰ সন্মুখত তেখেতেও আসাম পুলিচৰ গুলীত তেওঁ মৃত্যুবৰণ কৰিছিলে সেইটো কাৰণে দুখ লাগে আৰ্টিকল 244 অট'নমাছ ষ্টেট এইটো ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানত লিখা আছে যে এইটো কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাওৰ কাৰণে এইটো সংবিধানত লিখা আছে এইটো আমাৰ কাৰণে যিটো ৰাখিছে হিল ষ্টেটৰ কাৰণে আৰ্টিকল 244 এইটো আমাৰ কাৰণে সংবিধানত ৰাখিছে সেইটো মতে আমি ডিমাণ্ড কৰি আছোঁ আমাৰ ৰাইট আছে আমাৰ অট'নমাছ ষ্টেট ডিমাণ্ড কৰা আমাৰ অধিকাৰ আছে কিন্তু অধিকাৰটো তেওঁলোকে আসাম পুলিচ আৰু আসাম চৰকাৰে সদায় মানে ছাপ্ৰেছ কৰি আছে দমন নীতি আৰু শোষণ নীতি আজিলৈকে তেওঁলোকে বাধা দি আহিছে সেইকাৰণে দুখ লাগে আমাৰ যিটো আমাৰ প্ৰাপ্য যিটো সংবিধানত লিখা আছে ভাৰত সংবিধানত লিখা আছে আৰ্টিকল 244A অট'নমাছ ষ্টেটটো এইটো আমি সোনকালে পাব লাগে কিন্তু চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট আজিলৈকে অট'নমাছ ষ্টেট আমাক দিয়া নাই nok bepo pini ningkan cricket home alangli ilitum pen apran ke damnangar nilo kasi pini ilitum tame puthot ladak alangli moral painting longwang pensi alangli phan amman ki pigi phan nilitum candle light pen alangli phan chekimo ka chekimo nangko kala henlo pini ilitum long rahul senar avelo mene sitame ilitum rahul senar akimang hala bangker rat long pen chithela pinili tum phan state government tum nang theri mine nang habji mine nang berbori ji mine labang so autonomous state nang bachi hangai hedat je phan sita ilitum karbi anglong rat rahul senar akemang pachun vekji lapen la so ka pachun je phan ilitum puthot kang turji phan si arjap chulo labang so pini buthot ka chekimo thunang kok bangke la henlo etum kaduk beta chini lo india hong bidhan lo articles 244A ilitum phan nang jok piat lo halo bangso nang ki jok piat teng pen ilitum non puanta ningkan proxy cap ke pleng lo piniar ni anta implement mi lo ke implement je bang komat lo kaimien please bangke la ke tum parliament long lo parliament long pini komat lo kang ni ke la dake non NDA government si do bom lo te ningkan ko an NDA government kan itang ningkan krep di pleng tang lo lasi lason si ilitum han apor adin nang padam bom si pinian ta implement ne lo sitame rat atum chong hong ding lang rat atum la bangso article ka implement je pan si chong hong ding si non ta government pan ku bom lo pini ilitum la bangso initiative pini churo nangi
ningkan cricket home alang li tum pen avedet lo Karbi Anglong arat alang li pantine jang lo sita melitum along here repin herak repin pen ilitum long Karbi Anglong Fine Arts and Craftsmen Association lapen Karbi Anglong Talent Hunt Association tum government fan puno mate NDA government fan puno here repin pen Karbi autonomous state ke hang asongja a moral painting dak paklang pontang lo lasi pini dak di fuchot kali di fu pini along dame moral painting dolo lason dak tak si Karbi Anglong West Karbi Anglong atok anu tame la moral painting ke claim ye bangke nil tum tek claim pon bomji athema alang li phanil tum tini nang ne alang li phanil tum herak pon nang ne alang li phanil tum aman bat tenang ji lakai autonomous state ajoy ne selang li apran ke dam la sinili tum choro alang li phan longkiri rongpi lapen ha polling ti noksa kathar ang litum initiative pen Rajen Tokbi alang litum initiative pen Karbi Anglong Fine Arts and Craftsmen Association lapen Karbi Anglong Talent Hunt Society alang litum chirapen moral painting iltum hanang claim pilo kasi alang litum det kali Karbi Anglong long kaprek aso individual jung atum tame painting ke tek tum do lun ki lun thek tum do kaprek tame claim pon rep pusin tum matha pon lo kasi pini labangso Karbi Anglong phane tum mrs paklang tum bang lahen lo Rahul Senar ilitum long pinya vedar lo mene sitame Rahul Senar akemang nilitum ninglong titelang Rahul Senar akemang nilitum pacun vekti posin nilitum irisot tipen pacun Dipu CTM Club Sai Hemalong Jakhong ni Phaithong ke Preisi Surihini Rengkore Trokarni Racharya Song Akimi ke Parjapon Jiaphan Angtong Ingti Rabindra Rongpi Sai Sing Rongpi Rasong Ingti Lapen Longminda Rong Pharatumpen Pherangkia Mai Pedo Ponlo Bangso Pherangkia Mai ke Pado Pona Hut Kaningje Pona Tengke Non ke Wangji Pai Pai Jiklo ni Phaithong ke Preisi Surihini Rengkore Trok Arnisi Racharya Song Akimi Mate political party di polong sia mahang pathek ponpo lapen lada Karbi Anglong penangtan ke doatum anta lasso ke parjap arni nang chitong dunji anchot kalisi rachari claim barim lapen barim MLA EM MAC ACS abarim IAS abarim sonsi ASDC sar singing leng arwatum pencheng lok penang an ke thekire bang phua bang phia tumta doji mate nang chitong dunji puta angtong ingti lapen Rabindra rong piatum ahin pen pherangkia mai ke padu pona hut pangdak pon Asi jasemet pini terangke mai ke pha pini kopia butung ben sige pha ma kopia acatai ben sige pha ma la so bang rara phana kapachini ke nang du pusin tu mat phana la si la bang so committee lage convening committee for political convention pusipulo non ke bangji etum convention ke phaji do la so ka chunji phansi la isi a committee ni tum seng no si pinin la bang so mai long itum ka che tong ke da ake hai Rabindra rongpi do ake hai Sai Sing rongpi do ta pen ake hai Rasong ti do an pa ta me ake hai Longmenda rong pha la bang so committee long do lang sita ini helobing pen bang ni tum hangon te delo helobing e jok la sini tum dak difu debok rai kedo teman sini dong cepat colo. Kami pini jasemet akenang bangke athipi ke pangdak. Si athipi ke pangdak alam thi bang lah hello. Karbi Anglong arat non la ke bangji pai achiklo keparni mate 10th of August 2026 la bang soarni bangke Racharya Song Akimi Karja ke Somabang ke Polongpo matang te political party Akimi Karja babang Karbi Anglong arat anpart me ilitum akhe phan ngaching samdun matenang karchak dun ver Karbi Anglong pen nang tams tame dopik alang itum sisteme so karja bangke te Polongpo 10th of August mate pai Cape Army parsi tame pu ake hai Rabindra rongpi ake hai Sai Sing rongpi alang litum a batch mate alang litum aprang dead long ria farman kache song in tang kring pen karjap alang litum
claim rap experience ke dotang tuman kaida ke do tuman alang itu ma best pen setabe ong dung tu bangke non pen tame akhir jumi banganang pijuntang dolo lapen ala bangsuan stamina che tong dungje phan kache sik dolo tum la bangsuwa aracharya song par jablo pulotang te nili tum dep si claim de ji nili tum dep si kilik pathu de ji nili tum dep si rap do ana phanta nili tum dep si pakroi unpo pola ni tumat hathe nili tuma kama tha bangla hello dak kaprek regional party penan dolang ladak HSDF pen ke chenglo pen ASDC Johnson be ke hay arusi tamedo la pen EPHLC mata dubom lang sinili to makama tha bangla hello rachari non lani tum kapak langji rachari songlong ke do an na tumanga dopo la pendak ke bang belang tum ana phansi samin tum hin pen bang ke chingki pon pe deji mane chingki dam de deji po bang ma thathe la pen la solam rat chini lo pulo tangte non la ke parni la so song ka par jab jiar ni bang ke kar biang long rat ke do an si tame nang ka che to du nang ni kanang sot ahir jumi nang pidun nang je kanang sot la pen ning ke the pen ke do kanang sot po bang ni tum tu thot one chuning ring to Litum kadong ada cini, Karbi Anglong non itu metek dong. Aso political situation abang, la bangke, ini tu mening tete, itu mening cetak we. Political vacuum dong, ladak ciki klong, aso na political party, rada tu, ke boy kisung. Longri longpat cerai kompon tekji lasona political party pini Karbi Anglong along isi kadure ason tek monong itum dak non amat Karbi Anglong jatu socio political situation labang henu piglo litum chini non dak kacari kacalom council jasemet Karbi Anglong Autonomous Council se tu mache thea bong lo dan la soa council ache thea bong la soa council kachari Karbi Anglong rada to opan akisum ke boy kadok ka belam thei puta ke alang tu main pen totally failed Karbi Anglong rada to opan ning pate teke dalo Karbi Anglong ke boy kisum ra tu main pen rap teke dalo Bugali dah tum teh dam long abang ke Laswa Council ke ha 1951 pen or 52 pen Council saying that pen abang ke mane ke hen onai and the people rat birude rat against rat atau man kerap rena ye sarkar lo rat to man dong tipi se sarkar lo rat to man ke suppress nai se sarkar lo Udam lo pote, hamalamen ke oitasari, lapuan oitasari government ke Karbi Anglong vela. Lasi, this is the worst Karbi Anglong Council, led by the BJP. BJP pen kachari pon a council elo pini Karbi Anglong long furkimo ke no nai se furkimo. Lasi Karbi Anglong rada tumke pini, ise change na po, politically ise change nangi. Karbi Anglong lar nang po akimi ning ceteklong isi credible isi alternative itu main pe bidang po lain itu kado kawe mathalo lasone do bom pulote buni tum chokle mata ave choda mata ave council pen sikai si rat ban rap tekte na contract tong doma na supply tong doma ma ko pina business tong kipithek ma inut bahini betsi kuti budget doan tangka tala tu pangli bet Lakhain ko truck Dwarbaguri MAC constituency ka parlo lakha hini dolamara angkang bapuram tok biarong araraphan isi berta keme Kedamtang jakhong ni phai krisir capsuri hini rengkora trucker ni dolamara angkang along langke thepen langkang lum etpen towar dolong lapen jungjung a hem ke na hok eta hut dolamara bapuram tok biarong kedam atowar lokhimon ashram adung guest house adung carvard ke donalong
long le ke thoka dimalong lang ke the hut ki phur etsi towar ke na hok et pen khedam ke wang ka siksak po birta tong sikot pen long si local MAC anparta KAC education EM Richard Tok bia phan chirok tok arara tum pen lam the ke palia teng pen EM Richard Tok bi setame prabjin pen towar ke na hok adimalong ka selam serak chia phan duar bagori VDC chairman sarkoi rong phara phan pin khatsi VDC chairman alar dolamara town committee chairman mongol singh terang pen ajoksi adimalong an pali damsi prabjin pen ka selam jia phan kengkam chejor pon tanglo Lasi Jesemet KAC Education EM Richard Tokbi VDC Chairman Sarkoi Rongphar Lapendolamara Town Committee Chairman Mongol Singh Terang Atuma Phan Havara Radatum Pen Ningkang Samalam The WhatsApp group along Hei Hui Chipaklang Pon Rinti Kedam tang suri hini rakre ke thom aningkan jakhong thong ke braisier ni karbiang long arathur joksi ke asia don rialong kache song pedolo kopia thesi kache song nang kok mapuke suri hini rakre ke thom aningkan telangana phan hempre ki pidet pen karbiang long aphan ke congress racharia song atum sarkar ke do bomahut hempre ka phan ke nitum thangna ta ki piji aphan ave pusi karbiang long arara phan ke pachubai ason mandetlo Seta Telangana phan ke hempre kang thim pidet puwa jok karbiang long hamphang song la pen rara tuma ningki pung pena jok dipu ke asia don rialong che song bom hut ani ki punga rara tum office sai hem ke ac bus me ke kai pen dang lok government sai hem antame me ke kai pe do pon lo Sai jok je police sai phuatum tami munit ke paprat jia phan heliamu apnang koklo la so porahut dipu gov boys pathu aklam adungalong karbi khai nokbe kalitang rahul singh nara phan ke heliamu ke reng ke roklo ka jok apran damnang juilo La solong karbiang longara tami article 244A nang pivek nang ji pusike hang pedolo tami ki pipedet pen karbiang long me akar si pakarlo halabang swani bang solong kalitang rahul singnar apran kedam ningkan cricket home an arta ke chok ani joint action committee for autonomous state asong atum pen pini dipu gov boys school angkang along kachikimo pedopon Laso kachikimo long ke ACCM bidisar khorsing teron pen melur ke kai pedosi laso long kalitang rahul singnar apo apai asupiatum chikimo ponlo laso phi JACS asong along claim bangla pen surihini rakre ke thomaningkan heliamu ke chodun rajiv lekthe tame chitong dun pen alang heliamu ke reng ke ruwa phuthak lamthe jai pen karbiang long araratum ning isi do pute hemprek ta longji puta ningje pon Laso kachikimo mayalong KFA Maipu Tingku Ingti Bokazan Block Education Board Chairman Rosan Teron Pendanglok JACS asong along claim bangatum chitongdun Lapu kalitang kolom sing betame surihini rakre ke thomaningkan heliamu ke ropen ke sopang jidolo laso jok surihini rengko aningkan ke aprandam juilo laso long pinitame kachikimo pedopon Lapu JACS Chairman Stalin Ingti pen pherangke angno lamthe ke jaipon ke Cricket home anang le alo Rahul Singh ke cheboyar ni asi hula so aning kan 2013 aning kan pen mang an tami jakka satum movement bang in konte pin pen ke song bom lo asi imam mun pini alang tum han itum ke chiki munang ko alam te gela pulo ate 13 pini arni 2013 aning kan si alang tami cheboy lo lasi hempe ka farman ke chisong pen ke cheboy Pulte alang ni henlo kusili tuma pasaran jogdam kukimolong langdam lo ave do apisi ke boy pa peni husi ke boy pro taba guliam ke chopen hempre ka farman adim long guli chopen ke boy chengke rahul sinalo chalang ifai tum pini non an komiteng ni ponpe ati to a movement la pe to demand bang non an tami kon ma chuning chunchilang tum tripartite talks tum batai thoman doelo asi ko non ke doi fan tum government fan tami tum chuning ribom lo kem bom lo La pena ko alang ifan chema tha pen tum statue ta ki timji fan ta mitum non ke do bom Dr. Turan no hama chingwai pen alang foundation stone ang le lo asi pining ang bong itum la statue patai fan ta kon tu puthot ake hai Dr. Turan no hang phai tum aso bang puthu po athema ili tu alang ifan aman pining athe alang li ithi pa joy kali hempre ka farman fan si alang li ka cheboy pola sur bang kep guli ki chodo alang li tum fan itum Tami kai tami alang di hoda chikimu ponver ke matha ponver alang le song bom pe inut kolom sing be bang ke cheboy igalo
asi lason dak taksi non dola alang li do an atong bom penta pini nang tong dun pini rajib lek the nang si tong lo la sia ko ni tum la non ak kaprek atum phantai tum non ki si tongi fan itum body bomb la alang kan contact number avader alang tu hem address itum abig dian masi tu lang tu hang theke delo asi non agos 13 Jakas Foundation Day ani alang itum pini la so message aso long lo pote ami thang pe nang si tong ifan chuning rilo la pe itum x Jakas ong claim tang tum an fantamila so ni ang tong ifan sini tum hin pen chuning ripon lo la si prang ke bang jilang otonomous da movement bang ni tum la an so sei ni tum pa prang ifan sini tum body pon po la pen 13 ani lo pini ke asinon pini 13 lo pe la rahul kithi arni la pe ko la son ki Jakas tame 13 am hang ke thegani 13 apong am hang ke thegani 3 August do lang su system cloud long paman don po hula swani ni tum autonomous paper laso approach paper ni tum hula swani ni tum paklang pon po laso di tum pan hula so second pen third second talk sa hudi thonang pu nang tum Jakas tu a concept paper ni ku son lo la so pan ni tum nang pu ni tum la so third talk sa hudi tum paklangi ki pros tami tum che tonte der lo ko son pen ni amasi tu tanguni der lo la sila so a concept paper ni tum non 3 August arni sini tum luna so system club long paklang pon po tang te pini ada pa birta bangke kang tonik lo kadoka betame do me thak me kurwang tro